Baba Mshumayeli wenkosi niyaphila kodwa mfowethu majola siyaphila insizwa kaBhombela niyaphila nina kodwa mfowethu sihleli kahle la emseni wonyazi siyakubona majola mfana kithi uthi uyaphila unyazi limbethe hayi ubona namafayili la wafaka ezandleni amafayili phela amafayili la kunzima isonto nesonto njalo ushembe uthi iphandla lezi sifakayo ifayili ozobuzwa ngaphesheya kwethuna kuthiwa woza la mfana kuthiwa pheqe lapha kuthiwa ayibona ifayili yakho umsebenzi wawuyenza ngoba yonke liregister ngenyongo ngaphesheya kwethuna ngisho ngithi khona ngokwakushiwo ushembe nokwakushiwe obaba mkhulu ngibe nethenjana lokuthi mhlambe hayi sesingacishe sibone noma kungeke ngisho ukuthi hayi sesiyaye kodwa mhlambe sesingacishe sibone ngaleyo ndlela le kodwa ke kulungile bakhona izinto ushembe wayikhuluma ayithatha wayibeka ezacaca nje zathi ba wathi yabona mawuganiwe ingane iNazaretha la ekhaya izophinda igane futhi ifike kuwena ifake nansi kwelihlaza wathi isihogo lapho ngisibona sikude nawe ngoba kusuke khona umsebenzi omkhulu osukwenzile basezulwini bese kubuyela kulolu udaba olushoyo lwamafayela umuntu onangaye ukuthi ulandele ukuthi kwenzakalani la konakala kuphi mhlasimpe thuke kube khona into ecacacacayo nanku kumbuzo Mshumayeli wosuku ba ngabe umlanjwana ngizokusho ngesizulu lokho mhlawumbe uzobusungena nekuthelini umlanjwana mhlawumbe umuntu onjani baba majola ngabe umlanjwana uyakwazi ukuthi ulakhe ikhaya la komalume walo liqede futhi lumiza umenze umsamo ngabe umlanjwana uyakwenza lokho baba noma cha ngeke baba majola ngoba mfowethu uthunywe uNkulunkulu wakithi lelizwe uNkulunkulu weintandane zaseAfrika unyazi lwezulu ulalelo umhlaba wonke majola abakhulu nabancane nabancishiwe indlebe ukuze ukuthi uNkulunkulu usekhona kodwa ngoba usemsakazweni bakulalele siyabafisela ke uNkulunkulu wakithi ebuhleni usomandla oyingcwele unyazi lwezulu uba abapha indlebe ejulile nathi uNkulunkulu asiphe ulimi olucolekile ngizocela nje majola kulombuzo ongibuza wona ngoba ithi inkosi ilanga thina boshembe siyakwazi ukulapha umuntu ngombamba ngesandla simkhame siyakwazi ukulapha umuntu ngokuthi simnikeze izaba ngoba nina senaphila ngezaba wathi kodwa ukulapha okukhulu thina esifike nako sivele ezulwini ulimi umuntu bese simphindlebe ukuthi ezwe ngoba lesikhathi isikhuluma suke sikhipha ikhambi nami ngizocela ke manje ungiphe umzuzwana ngicele uNkulunkulu usomandla unyazi lwezulu akube njalo mveli nqange weintandane zaseAfrika nyazi lwezulu ngilapha ezweni lomzansi inkosi sithulela umhlaba inkosi izwe lakho elokuphila eselapha hamba abantu emhlabeni namhlanje sesingenwa ukufa kanti ukufa kusuka ngaphakathi emagazini ethu ngicela ke izwi inkosi lokuphilisa isizwe sakho amen baba majola lento okhuluma ngayo mfana kithi into ebucayi kakhulu kodwa ibe ikhona singeke siyibaleke uma uzolalela kahle majola njenga namhlanje nje umhlaba wonke waseNazaretha kulelizwe likaMthaniya uzobufunda umthetho wasezulwini lokuthiwa umthandazo weSabatha lapha emthandazweni weSabatha majola bahlupha abantu basezweni sikakhulu baseAfrika ngoba lento bayibukela kude khona ezinye izinto obona ukuthi seyidinga manje amadoda kulelizwe likaMthaniya uthunyazi lwezulu kulelizwe likaMthaniya kwakuthi maku kuvele into ezweni engqayizivele noma into nje ethusayo ezweni noma into efana nesiga engaziwa amadoda ayehlangana athathe imboko zawo noma indondolo zawo bahamba amadoda aye konkosi ayohlala phansi ibhungwe lento noma kuhanjwe kuyobhekwa leyo nto ekhona ezweni ukuthi lento efikile ezweni lethu iqhamukapi lamadoda aye umsebenzi wayo majola kwakuukuthi bahambe bayoyihlola leyo nto manje into efika ixake kulelizwe likaMthaniya majola amadoda ahlala zimelele ushembe wafika eminyakeni amakhulu
amakhulu amabili manje sesingasho njalo ukuthi amakhulu amabili manje ngoba kade afika uShembe engakafiki ukuzofika kuleli kaMthaniya amadoda Majola ahleli abantu osokuzobabona basukuma manje kusukuma ngiyaxolisa omama sekusondela odadewethu manje laba ekuthiwa intombi zentethelelo yibo abagijimayo manje bafuna ukubuka lento ekhona ezweni ekukhulunywa ebachazwayo njoba kuthiwa ubabaziwe nje manje ke Majola lento oyikhulumayo into eyayivesi khona Majola endulo yaphunyuka kodwa uNkulunkulu wayesevese yazi lana emthandazweni esabatha khona la khona iminqa la ithi khona Majola wena ndodakazi yami uma uyiphathe kahle uyobusiswa ngokukhula into yokuqala leyo yilokothi enikezelwa umuntu intombazana ngiyaxolisa Majola umkhuhlane osiphethe Hayi sesibonga khona ukuthi hayi semsakazweni ePK nasikaze sizwe lutho kuyaphuma qhubeka Mjumela lana ke Majola uthi ke uShembe ukhuluma ke nomuntu ukhuluma nembali uthi embalini wena ndodakazi yami uma uyiphathe kahle ubusiswa ngokukhula qala akhula umuntu usethe kwesibili uyobusiswa ngokugana usethe kwesithathu nenzalo umzimba wakhe yakubusiswa underline ke noma dwebela leligama lo nenzalo umzimba wakhe yakubusiswa ukubusiswa kuyinto ebalekile kodwa into enomsindo Majola ayibusekile imoto yakho nje Majola mayingathelile kusuka umsindo amaphoyisa ekubamba kwenza yonke ngoba ayikho emthethweni yaliwa kwesisikhathi bayithathe bayifaka epoundeni idayiswe iboshwe nempilo ke yomuntu njalo uShembe ke ufike emhlabeni waletha izinto abantu ababecabanga ukuthi ulethele ukuthi izofuywa amadoda inkomo nembuzi uShembe wayazi ukuthi uyilethele leyo nto njoba ngikubona namhlanje ufake iziphandla nje zeinkomo nezimbuzi ubuthetha amacala imisebenzi lo wayenza amafile lawa njoba ngisho ukuthi ifile le yakini oyothi mase ufika insuku uzogoduka ngale kwethuna bafike bakuphenyele okhokho bakho noma bakomalume makomalume noma bakini bathi pheqa isho njalo inyanga yezulu ithi ngale kwethuna inyongo zeimpahla lezi enihlaba emakhaya zifika ilengisibo ubale lo yihlo omkhulu bathi le wawenza ukuthi le wawenza la wawuganga mntanami la wabulala impahla ngaphandle kwesizathu la mntanami yasibopha inkomo yasibopha imbuzi ngoba wawenza izinto ezibheke eceleni umzekeliso nje ukuthi ungasuka uyindoda amadoda ayenza kule lizwe engene weni ngiyakule ndaba yakho Majola ngifuna yona ingenele yona amadoda engene weni Majola kule lizwe likaMthaniya indoda ngesikhathi bengenwa ubululwane kufika izinkolo zasentshonalanga asuka amadoda ngokugcinisika ukuthi ayalazi agcina manje esenza amasiko angekho athi umuntu ngoba nangu umasibani bami usengenwe ukukhola kwasentshonalanga athatha inkomo yemsama yoguqa athi nina basekuthini ngizobika ukuthi umasibani bami useyasonda ngakho ngiyamkhumula isidwaba awubuke leyo nkomo ehlatshwayo akhiphe inyonga achele emsamo eyibophisa achele emsamo uthukoyise emkhulu uthatha nempahla yabo lawo madoda njalo namanje madoda kuthiwa badle emathuneni aboshiwe amadoda njalo lawo madoda njalo mayivuka evukela phakathi kweingane zawo ayikho inqubekela phambili lento ekukhulunywa ngayo kuthiwa wena ndodakazi wami uyoqala ukhule ubusiswe nangogana ubusise nenzalo yakho uyakubusiswa mayevuka lo khokho njalo evukele enzaleni yakhe ayutholi umendo ingane iqala ngokuzala intombazana kube imanqa iphanta manje iphanta umendo iwuthola isithola umendo ongekho emthethweni ngiqondela nake Majola ukuthi umbuzo wakho uthi umlanjwana uyakwazi ukuvusa umuzwa wakho oyise wako nina lume ake mhlamba ake siqale nje Majola uShembe sicele uNkulunkulu asiphe eqala ukuhlaziya leligama ethi umlanjwana ngoba mhlambe lona leyadida sizalwa nabantu Majola sebaphenduka amacheketshe amandiya umuntu walelizwe akasazi lutho ungazombona uyimpunga impunga uthembe abazana ayikhanda bazana axoxele ngebhola wena ubuze enye into ukufa khona ezweni yebo agcine sethi hayi ngisazobuza kuBhebi ngiyazi leyo nto uthi nenyongo mayehlabile ethuke ehlabile athi hayi nikeza unkosikazi mina ngisadlala umlabalaba noma saxoxa ngepirate akazi ukuthi lezi zinto zenziwayo ukufa khona ezweni lakini lapha ke Majola ngiqondela kule ndaba okhuluma ngayo igama lithi umlanjwana Majola
isiZulu sitolikwa isho njalo inkosi uNyazi lwezulu uthi oyihlo omkhulu benu nokhokho benu babekubeka ngembaba ukuthi isiZulu sitolikwa ngoba sasizisho zona umlanjwana usuka into encane le eseyimfishane esenqanyuliwe umlanjwana usukela egameni lo uthi umlando umlando kaMajola nomlando kaMajiya njengoba nguMajiya mina uthini makuthiwa umlanjwana kusuke kukhulunywa ngomntwana onomlando olufuphi oyame intweni ezintathu uyame ekutheni uthi uyise uyamthatha unina azomganisa kubo kayise ukuze ke lo mntwana abe nomlando phelele alandele unina ke ayogana nonina kuya ngokuthi futhi mangamthatha uyise lo uyise engathatha unina walo mntwana womlanjwana lo mntwana bese kuba ukuthi uyise mhlambe kube nomanukelana phakathi kanina noyise wahlukana impela kwacaca ukuthi alisekho ucalukho kodwa ingane isithombe sesikhona lo mlanjwana uyise bese phuma athumela abakhongi bahambe bayokubeka ntombi kanina wakhe lo mntwana bahambe bayohlawula umuzi bawugeze bese bemlobola lo mntwana umlando lo mntwana usuyaphelela ukuthi hayi lo mntwana kade kumlanjwana kodwa kwenziwa ukuthi waze wafika wangena ezulwini lomndeni sekumlando phelele bese kuthi okugcina umuyise engamthatha unina engamthathi umntwana ukuthola ukuthi ibhoqongwana nje isoka I know iboyfriend ngizobeka ngalento abayithandayo abantu iboyfriend akenzanga lutho uyisa boku ibusman ifaka izandla emaphatheni elime esigxobeni lapha lishaya ikhwele libize intombi yalo kwase kuqhamuka ungiyoshe ekhaya isithombo lesi lo mntwana onjalo umlando wakhe uhlezi umfishane mude komalume zenza komalume kodwa ngokwempilo yakhe mfishane ingakho kwaqhamuka igama lethi umlanjwana ngoba umlanjwana wakhe mfishane ngiqondela na ukuthi ke umuntu ekuthiwa umlanjwana umuntu lo Majola eWestville isibosha masiboshiwe Majola siyondliwa sifundiswa abafundiswa namhlanje sigcina sesiqaqwa ngisho insimbi masiyiphethe kahle sigcina sithenjwa ukuthi hayi sesingagada lapha singagada ama office ngenza ukuthi sigcina mhlambe sesirepresent into ezithize ngekhono lazo nangenhliziyo yalo ugcine kukuhle siboshiwe kodwa siboshiwe komalume siboshele eWestville nomntwana ke umlanjwana Majola umntwana umlanjwana nje ubukhuluma ngomlanjwana lo mntwana akayindawo mangaza kenzele lutho komalume uyise ngamanzela ngalutho lo mntwana owake umalume lapha komalume Majola lo mntwana unelungelo lokwenza zonke izinto zakomalume lapha komalume uyathunywa ngingakafiki Majola ekutheni uNyazi lwezulu wake layichaza lento ukuthi khona abantu Majola abafika bazalelwe komalume ngenhloso kodwa yethonga manje abantu ke baye baxake makukhuluma ngethonga bathi lo muntu ukhuluma ngobunyanga nomngoma kodwa uyena umuntu ogijima yilabo bantu uma kukhuluma ngethonga Majola kusuke kukhulunywa ngengilosi yakini imimoya emndeni yethu efika sisebuthongweni izoxoxa nathi imimoya egadathini kulelizwe likaMthaniya Majola kulesi sifo esikhona mhlawumbe egcineni uzongipha nophisana omncane ngidlulisise kulomkhuhlane okhona luthi uNyazi lwezulu kwakadele indulo zazikhona izinto ezayinyakazisa abantu imikhuhlane kodwa lemikhuhlane indoda enomsamwayo yayiyogoqowisa emkhulu icela emathongeni ukuthi awaxoxe umkhuhlane inkosi kulesizwe kulelizwe yayiphuma inkosi yesizwe imemeza amathonga lelizwe ukuthi awaxoxe umkhuhlane ingakho kuthiwa amakhosi agcotshwa umvelinqanga ngoba wona ayisandla sikaNkuluNkulu angazi ke njengoba sechithwa namhlanje uShembe wabuyisa ethi azihambe ngezigaba ngiqondelana ke Majola ukuthi uma ukhuluma umlanjwana Majola unelungelo lokuthetha amacala komalume wakhe 1 ukuze azalelwe komalume izinto afanele ayibuze zona ukuthi zazi kuphi ingilosi zakomalume zazizayidedela uma wamahlangane nebhoqongane elubaba lidlale ngaye umthetho ukhona ezweni ukuthi awuwazi ukumbatha ingubo nomuntu unganikiwe uyise wakhe angithi ngokwesintu Majola wena ukaniwe nomolokazana ababili othethe abaganile labo molokazana ukuchitheka igazi kusuka kwenziwa umhlobo kuhlanganiswa lemimoya yombili abakini kaMajola nabasekhweni lakho
kwawinkomo kwachitheka inyongo kwawimbuzi kudlula ezigabeni ezithize kudlula kumazibuka thize ukuze kugcine senihlangana nithi masenihlangene sekuunkosikazi nendoda kuzala abantwana abanjani abangabanga uzwishembusile inzalo umzimba wakho iyabusiswa kuzalwa izingane phezulu kwezinto eziningi esekudlule kuzona amajola inkolo yaseAfrika le ubungcwele benkolo yakithi akukona ukuyesontweni uthi ushembe inkolo iyona le akukona futhi ubushembe cha ubushembe isinto esasivele ushembe uNkulunkulu ingakho kunjeka lento ekuthiwa kukhona amaKristu ayikho into ekuthiwa ubuKristu uKristu kwakuMesiya umsindisi owayefika endlini kaJakobe abantu ababelandela uMesiya amaNazaretha thina singamaNazaretha amaNazaretha abantu abagcina umthetho kaNkulunkulu ukuthi umthetho kaNkulunkulu ubuse emhlabeni nasezulwini ngiyalana ke kutheni majola njengoba nawe usinelo nami ngisinelwe ziningi izinto edlule kuzona kwase kwagcina sekuphuma makoti wagcina sekuunkosikazi sekuzala abantwana abanjani abangabanga nje ukuthi nenzalo umzimba wakhe yakubusiswa sekuzala abantu abaphelele manje ke la majola wena mawubuza umbuzo ukuthi umlanjani uyakwazi ukuvusa umuzi wakomalume ngaphandle ukuthi ngize ngiphendule ukuthi umlanjani uyakwazi ukuvusa umuzi wakomalume uthi ushembe kumi kanje uma majola njengawe nje nami ngikhulele komalume ubaba wami engenzanga lutho asike isidingo sokuthi ngiyihluphe mina ngokuye ekhaya angikwazi futhi ngiye ekhaya ngaphandle ukuthi kusuke ubaba mayingasekho emhlabeni kusuke ubaba omncane noma omkhulu mabese khona bazokhala kulomuzi abawonile ngoba ubaba wafika wona umuzi wakomalume manje ngaleso sikhathi majola kungekho umuntu osukumaza ukwenza lezo zinto sisenkingeni ke lapho majola ukuthi wena ukwazi ukufunga ithonga lakini ngoba wena uyisiboshwa komalume wakho uzobiza isibongo sako malume wakho izinto uzenza komalume wakho ake sithi ke uyakhula majola usufuna manje uganwa nawe ungazi ugcine phela usuwenza lemkhuba yokubona amanye amadoda ngoba uyindoda kufanele ugamtileni ngoba uyindoda majola kufanele uganwe umuntu wesifazane sekufikile nemizwa yakhe iyakutshela manje ke mase kufika leso sigaba esinjalo ubika komalume bomalume manje sengizwa nami ukuthi hayi sengifuna ukuba indoda manje ngigane nami ngibe nesizwe sami ngibe nomndeni omalume banali ilungelo uthi mshana zikhona inkomo nje bathi ususebenza hayi zikhona malume hayi nathi sizokugcwalisela mshana uzikhishwe komalume inkomo noma uyikhiphe wena omalume bakhipha abakhongo uhambe uyokhonga ngesibongo sabo malume wakho ugane majola ngoba phela umuntu akawazi umuntu aphume inxiwa engaganiwe usuke ezakhela umjondolo lo muntu lungena udwendwe majola usina komalume usinelwa komalume majola abaniyeza njalo emadoda lapha ewindini usinelwa komalume baya bathi ke ngesizulu uma abantu benomsake bembona ubaba wakho la edlula umtawunga ngoba phela imvamisela umadoda kanjalo abizwa ngoparade nomtawunga kuthiwa nangu bhakabhaka edlula nangu mpofana kusho ubaba womfana mayebone lokho edlula abanye ke babe banomumsa kuthiwa wendoda nangu umfana wakho ufuna ukusinelwa manje usekhulile woza phela uzolungisa amademesha akhe mhlawumbe isukumeke indoda ke yenze yonke into ihlawula umuzi ugeze awukazi ukuvezana ulobolo ungawuhlawulile umuzi ungcolisile ufuna uqala uhlawula umuzi ugeze bese kwemanqa uthumela inkomo zakho ke uma ngabe uzofuna umfana noma uzofuna unina nezinyane lakhe ugeze umuzi uhlawule bese kuba bese uyamthatha ke bese kuba nengozana mshumayeli mase bekhipha udwendwe abantu umuntu bese khipha udwendwe kade sekuvele kukhona ingane endala kulomshado ebese vele engasho lutho iphinde majola ngithi bese kuba nengozi mase bekhipha udwendwe sekukhona ingane esuka indala kunomshado etholakala nganeno kwesigcawu isigcawu singakaphumi mase sekukhishwa umama wayo ebese bengayenzeli okwayo okuseceleni le ekuyona ezalo ubhakabhaka angithi sefikile ubhakabhaka usethi ngizothatha unkosikazi ngizothatha nengane yami akwazi ukwenza kanjalo mawuzothatha unkosikazi majola usuvese ungcolisa umuzi wendoda awukhulumi uqala ngomntwana yebo ukhuluma ngonina qala ngoba awukwazi ukuthi ungakhuluma ngokwesizulu umakoti mayizogana ugana engaphethe lutho ufika la ekhaya azomummathiswa lapha ekhaya
Yeah. Lengane ingakho kuthiwa mawuzo unyoko ezwakosina majola Yeah. ngengikuze lo kathi umuntu uyazi wabuza umbuzo majola unyazi lwezulu lake la ihlaziya lento Yeah. wasezulwini uthi inkolo abantu abami ukuthi ngicina umthetho wamasiko obungcwele balelizwe Yeah. uma sekufika isikhathi sokuthi unyoko uzohamba majola ayogana kodwa sekuzelwe ingane lapha ekhaya uyihla bese yaphaphama noma abe namandla esezosinisa unyoko ayikhuluma indaba yenu ukhuluma indaba kanyoko phela alungisa indaba kanyoko luphuma udwendwe ahamba yekini unyoko afike enzele lezo zinto kini ufika isikhathi la sokuthiwa khona unyoko uhamba uyophuca ilapho sizokhuluma khona ngabantwana ukuthi ya futhi indoda mase izoqala ukwenza lokho kufanele iqale igeze umuzi wendoda lo ewumoshile Yeah. ngoba ngesikhathi phela lokho eqhamuke ithombo la ngokungemthetho uyangcola umuzi wakamajola fanele ageze lo muzi iqala abese lethi inkomo ukuthi sengiyaqhubeka ngagcina ngikhipha inkomo eyodwa noma abe kuthiwa ukhiphe u10 majola kodwa mase uzalisile usungcolisile umuzi nazi inkomo zakho ingcolile ayisabukwa lapha ekhaya manje ke mase ufuna wena ukumthatha unkosikazi noma umakoti wakho usuzela ingane fanele uqale ugeze umuzi bese uqhubeka namalobolo uqedeke umthatha unkosikazi ayikhanga ngesikhathi esesini akukho lokuthi uza nengane unini uphuma nezingane zakhe ngenguzweke nocwepheshe noprofessor bekhuluma lokho kodwa bese ngibona ukuthi bakhulunyiswa ukuthi abekho ezulwini cha abekho ezulwini ngoba ubaba sezulwini ngabe bayawuza umthetho bona bakhuluma ngento abayincelile ngoba kwesisikhathi incwadi lezi kubuye ibhaliwe amangisi esebhala into engekho thina sincela ebhodweni lomthetho ngoba isiko liqhamuke ezulwini izulu ubunazaretha ubunazaretha holwa uNkulunkulu unyazi uma sesinile unkosikazi majola waqedwa bese yophuca ngesikhathi seyophuca ke sekuhanjwa nenko ukhipha umnomzane ngoba usumnomzane phela usuqala eqani kade uyipirate umakebhulu usumnomzane ngoba ususinela ngoba nesihlangu ngezethu umuntu uyokwenzela isihlangu ubaba wakho uthi baba khakaza sinela uyasiphatha yini umfana isihlangu ake sidlule asiyeke lapho sokhuluma ngolunye usuku inkolo njalo leliso yeah athi umuntu ngoba bana besebenza ka liver bese kuthiwa akenzela isihlangu sakhe engakaza asinelwe wayisinika ubani manje ke la majola sikhuluma unyazi lwezulu likhuluma ukuthi ke ngesikhathi eyophuca umakoti ebuyele ekhaya umnomzana usekhipha ke impahla yokuyobongela izingane phela lengane kade ikhuliswa yithonga nabomalume abonga amasi makumnomzana akhipha inkomo ngiyacela ke mkami ufike lapha ekhaya ungicelele kubakhwe bami ukuthi njengoba lezi ngane iminyaka engaka beyihleli lazi zichathwa lapha ekhaya zenziwa yonke into lapha ekhaya zinikwa amasi lapha ekhaya nasi isibongo lenkomo ngikhipha kuzo iphuku zokubathi iphuku ke oblanket ingane zamanje zazi iphuku uthi ushembe ko blanket nazi ngimbathisa izalukwazi namakhehla ezayifudumeza lezi ngane ngcwalisa amagula ungibongele bese ke nanso ke inkomo enye yesibili engiyikhiphayo imbuzo yokuthi ke abantwana laba ngicela ke bangigezele phela insila yako malume abese ke umalume kube imanxa ekhipha impahla ke yena ke yokuthi ke eyalapha ekhaya ke ukuthi ke abantwana ke sesiyabakhipha manje sibasa kuyise njengoba nanazi ukuthi udadewethu engabundodakazi wami akuyise engabumzukulu babomkhulu wayiganile ugcine seganile ngemuva kokuthi sekudlulelana lana eganeni kwakhe kodwa bese kukhona izingane uyise ke inkomo usekwenzile lokho nazi ibonga ikhiphile nansi inkomo ayikhiphile futhi ukuthi ucela ke simgezele imkhuhlane umntwana ngoba phela ingane mayifika ekhaya la ngokwesintu majola lapha ekhaya kunesiko la ekhaya lenziwayo uma la ekhaya kweqiwa imbiza mase ufuna ingane zakho ufuna zimsulwa zingezi nalowo mkhulu nanso ke insipho yokugeza ingane bese lamshumayela ngithi sikhulumela umuntu uyise okuphethe ngokuthi network ibuye angithi sikhuluma ngomlanjwana uyise ufuna uqeda umlanjwana yes uqeda umlanjana ngoba sikhuluma igama ethi umlanjwana usuzogcwala umlando manje ukuthi lo mfana wakazalelwa komalume unina wagana kanje useyapho wenziwa kanje komalume waphuma kubo sekumlando ukuthi masi sithatha leso sigaba sokuthi aphume nonina sisibeke eceleni siphelele le singene kulesi sokuthi ke sifuna manje umuntu ongazange enzele lutho manje mhlawumbe sibuye size kuloko ukuthi sithe uma kuukuthi ubaba akasamfuni uma uthatha ufuna isithombo sakhe kodwa ufuna isithombo kunalolu uhlala lweinkomo futhi nakhona kunjalo nje umehluko lapho uwodwa ngoba yena ibhakabhaka leli mase lifuna uba umkhwenyana liye kuba ibhakabhaka
selifuna uba umkhwenyana Angingaceli phakapha kakhulu Mshumela ungene na kuyimpofana phela nakuma Sandawana manje kuzogcina bethi ibhakabhaka umuyise sefuna ukuye kuba ibhoxongwane esefuna ukuba indoda manje yeah uma esefuna ukuba indoda ebuyela inzulu zakhe zibuya manje nomqondo wakhe ubuya uyaqala thumela abakhongi cha nginesithombo sami ngashiya kaMajola yeah bathi abakaMajola impela usho lo mfana wasekuthini inja le waseyisa wasedelela wasethuka ubizwa kanjalo phela umuntu yeah bese kuthiwa hayi sisho wena namhlanje sizovuma ukuthi hayi impela sachoboza amaqanda lapha ekhaya sona kakhulu siyingca kodwa sifuna ke uzogeza bonke lobo bunuku bethu bese bethi ke kodwa ke usithunyiwe ukuthi ke njengoba kucu la nqamuka phakathi kwabo babili abasabukani ngamehlo noyise wengane sizocela isithombo yebo kube ukuthi ke abalapha ekhaya bathini mabe ulaka luphezulu ukuthi ke noma kunjalo ke ndoda ingane yethu wayona ake siqale kuyo sifuna ukuthi nokuthi wayona ingane yethu kwaze kwaphuma kwavela umuntu ngaphambi ukuthi ke badluleleke enganeni basho ke bonke ngalomshana sifuna ukuthi nokuthi lapho ke lezi igaba ade ngikhuluma ngazo ziyadlula futhi nakhona ngoba egcineni uyabongelwa lo mntwana ahlanjulule lo mntwana kodwa uma sewuzenze zonke lezi bese bemkhulula mhlawumbe Mshumela singayidluli singasidluli lesi stop ngoba kuzoba nzima ukuhlehla siyoqala kuso futhi kunale nkulumo ethi uma uyise benonina begcine bengaganananga kodwa noma sithi unini egcine ngamgananga uyise ngoba bagana indoda igana kodwa bethanda laba ukuthi bamlande lo kunesibalo seyinkomo ezithile abantu abagcina sebethi inkomo ezithile akweqi uzokuthiwa umfana uyinkomo ezingaka intombazane iyinkomo ezingaka neveni kanti ngoba kuya ngokuthi bathina abakone nalume baleyo ngane Majola abantu abayikhanda nabantu abalawulayo abakumalume yebo ngoba lo mntwana njoba esithombo sakho nje Majola wena ogijima wangena emtsimini endoda lokho ekubizayo masofuna ukukhipha inkomo yakho ungathi abantu behlonipha amabhunu la kuqala inkomo yayingene esibayeni sebhunu mangena ensimini ebhunu ibhunu qala imxebule ngemvubu umnomzana bese ligcina selibala inkomo engaphezulu kwenkomo yakhe ayikhiphe kodwa inkomo zakhe wena ogijima wangena ensimini endoda indoda ikhuluma into eyithanda ngensimi yayo kwaphela ake asiqhubekele phambili nanguke lo siyakulona ke okwenziwe lutho ke impela luthela akukhulunywa lutho ngaye naba kubo bahleli lapha labahleli khona ugcina ngokudlula nje kuthi usedlulile simbonile efaka izandla ephaketheni lo mntwana onjalo Majola akufanele ayihluphe Majola la sibekwe khona ekhala emphefumulo unyazi lezulu livusa imphefumulo iyakhuluma Majola ikhuluma into ejulile ithi ingxabano umuntu emunye uzwile igama sithi nenzalo umzimba wakhe yakubusiswa yebo kukhulunywa ngumuntu namhlanje Majola sigcwele usizi uthola indoda endala siyimpunga uzokuthi uyabangwa uthola ukuthi wakho umuzi Majola ukuthi uyabangwa ngifisa ukuthi leso sihloko unyazi lezulu singenze sihlaziyeke kahle Majola ngoba sibalekile Majola ukhona imizi la Majola uthola ukuthi ake ngilinganise wakho umuzi Majola kanti wakho umuzi ongekho emthethweni nomkokotela ngiyalinganisa kayihlo kanti akufanele wakho umuzi kayihlo wakhe umbizo uyihlo idlozi la komalume wakhe umuntu ofanele Mshumela manje yakakami madoda enimeni siyakhuluma la impela baba uthola ukuthi Majola umuntu wakho umuzi kayise akufanele ngabe wakho umuzi kayise ngoba uyise uyingcanga ngithi uzwile igama ungena emzini wendoda uncanga onile ungayekhela kanjani incanga ngoba lo muntu onjalo unecala komalume wakho ungcolisile umuzi wakho malume umuzi indoda mayingene ngewindi emzini wendoda yawungcolisa lo muzi uyaphuma uNkulunkulu Majola kulowo muzi uNkulunkulu phela uhlala nethonga ithonga lihlala emzini ongcolisiwe uma ingane isizalela ingane lapha ekhaya kwaphela kanjalo lo muzi ungcolile amadoda ahlambulukile ayaphuma gelekeqe athi mayiphuma amadoda kuzokhuluma wena Majola umtshela ukuthi sibhizi ayiqhubeka Mshumela kodwa umuntu ogangayo uma Majola ungena emzini wendoda wawungcolisa lo muzi mawungcolisile Majola idlozi lonke ngokwasezulwini liyaphuma ezulwini
impi iqala lapho ke Majola ubona sinenkinga ezinkulu ngakamajola nezithe eziningi ngakamajola impi ayivamisile ukuthi mayilwa kumuntu ukuthiwa isitha soqala iNdiya noma makhelwane wakhe isitha segazini kuwena Majola yeah lithi ulimi lesizulu Majola akukho dlozi ladlula ekhaya la komnyumuzi Yeah. ngeke kusuka bakaMajola bazohlupha mina ngowakamanje ungenaphi bazofuna inzalo yabo babheke ukuthi lenzalo yabo ihamba kahle na lo mfana lo uyabhayiza ubiza isibongo ngafanele simbize ekubeni wethu uzala indodakazi yethu mhlawumbe uzala na indodakazi uzala wena uzalwa indodakazi yabo kodwa ugogo wena uphethwe le wena uphethwe nakomalume uphethwe lapha ekudeni komalume kagogo wakho kodwa ubiza isibongo sikayihlo impi yodwa ke leyo ngiyalana ke Majola ukuthi la sikhona ekhala emphefumulo ushembe uthumela abantu bazoyikhulumela bona ukuthi kuvuka amadoda amadala athi lo mfana wakhumuzi wathatha inkomo zethu wakhumuzi kayise ingakho ke lo mntwana omfana simphulile samenza yonke le ngoba uthatha inkomo zethu yini le ayibizayo ngiyaxolisa ukusho lokho ngikhuluma into ekhulunywa abantu mabenikezwa ithuba lapha kuthiwa bayikhulumele ukuthi inkonzo yofakazi afika umuntu ekhaya enyembezi athi ngiqhamuka eTranskei mina ngithunyiwe kwathiwa ngize ekhaya emphefumulo ngithunywa amakhehla amadala khona le ndaba yalensizwa Mshumeli oke wangixoxela yona sise ngaphandle komoya lensizwa abathi abantu bakomalume babo bayo uma usubiza isibongo sethu Majola ususibiza ngothanda Majola uma ithuba litholakala ngoyithatha leyo nsizwa insizwa eqhamuke eMaritzburg la emzini kaNkulunkulu eMaritzburg ziza njalo lapha zithi ithunyiwe zizokhipha imindeni yazo esigodini sosizi ithi lensizwa ngikhuluma le ndaba ufakazela le ndaba ithi lensizwa bathi okhokho bakhe eqala ufike ekhaya emphefumulo wathi uyabona ke usufike la sikhona sihle lapha ngaphesha komhosha thina sabako malume bakho mfana wami yonke lento obona nje ubungasenawo uphele nawo umsebenzi sikuphucile mfana wami uphucwe yithina ngoba wena uthatha inkomo zethu wakho imizi akuthathwa amatekisi unamabhizinisi sikuphucile uthatha inkomo zethu sanoke esithule ngoba sihlonipha uNkulunkulu sazi ukuthi uyiNazaretha sithule uNkulunkulu uthe mayisakhe lendlu yokuhlupheka yokugeza abantu sayikhulumela thina uNkulunkulu wathi uNkulunkulu asahambe soyikhulumela nawe njengoba ubona umuntu emfana wami sibamba into eyodwa ukuthi uthe uNkulunkulu asingakubulala unyazi lwezulu sizokutshela ngokuthi asikhulume nawe ungaphinde lo baba wakho ombizayo yini ona lena bamkhafula ngenhlamba bathi ingcanga lo ositshela ngayo yini lo sitshela ngayo into esingayazi nokuyazi asazi lutho ngaye ayikaze izigeze ngisho umuzi ke ukhona umuntu ageza umuzi akhohlise kodwa kusuke ngasho ukuthi ingane sokuyakho mongeza umuzi nomuhla ulile akuyona yakhe ingane usuke ugeza wena ungcolo okufika emzini wendoda kodwa ingane akuyona yakho abanikazi bomuzi futhi awukwazi ukwenza Majola ngiyengizwe imkhubezi baba ingane ikhalela isiphandla sakho sakubokayise awumeke Majola mawuthi ingane yakho ikhalela isiphandla sakho angithi uzochitha inyongo lapha wayichitha wena komalume wayi lengane ugeza umuzi uqhamusa uzoyichitha nje usuzoyichitha manje lapho uyidalela inkinga lengane osoyinikeza osowuchitha igazi utshela oyihlo omkhulu nangu udu phela bavamisa uba namagama amafishane odu noda nangu udu ngizombika ngamthola entombini uthoyihlo omkhulu bakho nje uthi ubani kubona uyini oyihlo omkhulu bakho bafrizile Majola bagodola ngoba bakhonjwa ngeminwe komalume nomntwana Nkosi nabo abantu abasikhiphe ezulwini basibolisile bafrize wena ulethe imbuzi kubona uzobika bona uyidalela ukufa lo mntwana uyamgqilaza futhi naye akaphandle umuntu engakakhishwa komalume wakhe ngoba ngesikhathi uthi umfaka iziphandla lo mfana ugadwe igagaza komalume ezimgadi sithi kuzosuke bekungqubuza ngesibhakela Majola uqedile kanti angithi namhlanje umfana ubulala uyise ambulala uyise enkantolo uma kuthiwa kufuneka ummeli athi ummeli anginayo ummeli wami uma afakazele unina uthi uyayiabuse ingane yami aboshwe 2 weeks umfana ebulela uyise aphume avezana khuluphala umfana abe namatekisi abe nayo yonke into ubani obulala uyise akuyena umfana omalume bakhe ababulele uyise khona insizwa ke Mshumeli sisabuyela kulento khona insizwa engeke ngayibona mangiyibuka lensizwa ngiyabutha lensizwa inenhlanhlana mangiyibuka yona kodwa ngibona ayiphili kahle bese ngibuza wendoda lesi sibongo sibizayo esakwabani ithi yona esakomalume ngithi mina
into engikhathazayo ngayo ngiyayizwa ukuthi umibiza lesibongo sako malumayo uma kuthukile wayibiza ngaso mhlawumbe uxoxa wesibanibani wenondaba ayincibiliki kahle sengibuza yini edala ukuthi mawubiza isibongo sako malumbakho ungancibiliki aniphi umuntu ithi lensizwa hayi into edala lokho ubaba walobola uma zaphelela inkomo waphinda wakhipha izibizo zaphelela kwase kuba ukuthi abazange besashada base beyahlukana manje inkinga ithi omalume abafuni ukungidedela ukuthi ngiye ekhaya kababa ngithi mina ayawiqale phansi ubaba wakho walobola yebo wakhipha zonke inkomo yebo waqeda wafaka nezibizo ngaphezulu yebo unengane ezingaki kuma wakho uthi sibabili udadewethu sewashona bese kuba yimina umfana mina ngisaphila ngithi mina manake ubaba wakhe akamtholanga umakoti wakhe yebo bayibuyisa ke inkomo cha izibizo bayibuyisa cha shothi baba wakho waluza inkomo nezibizo waluza uma wakho useluze nina njengengane zakhe yebo ngithi mina hayi kwakufuna phela thola kugodwa kaloko kokuthathu phatha uthola umakoti nezingane thola umakoti noma uthola izingane noma uthola impahla yakhe ibuye ithi lensizwa wesike majola omalume uma uhamba emhlabeni engasashadelile kwababa eseshadele kwenye indawo baphinda bamlobola futhi uma elotsholo omunye ke manje ubaba omalume igebengu omalume ngithi ngasho ngathi wawukhona ngathi mina omalume bakhe igebengu baboshi usidla kanjani inkomo kabili uyazi ke majola ukuthi bengingathanda ukuthi lento silunganise ngoba abantu balalele manje khona izihloko oyibekile majola ake sithi uNkulunkulu esenzele ukuthi sifika leso sihloko sizosihlaziya majola ake siphuthume la kulensizwa kade ukhuluma ngayo ngoba ihambelana nempendulo obukhuluma ngayo yes bathi oyise bakhe amakhehla kubo lensizwa mayikhulumela sesiqeda ukusebenza sesiyamaya nje lapha ekhaya emphefumulo ithi mshumayeli lento ohlezi uyikhuluma ethempini ake ngixoxe mina ngoba wena uyayikhuluma mina ngakhuluma ukhokho wami wathi uthi babehleli ngononini wathi mina ngukhokho omdala lo baba wathi ngale kwethu unakuhlala ngononina akekho umuntu oweqayo uhamba ngegaba njengoba kulayini uthi yabona njengoba ngila mina imini engikhulumayo nami ngidlulisela kwangaphambili ngizokutshela ke mfana wami uthi njengoba uphucwe yonke into uNkulunkulu usicente yodwa ukuthi singakubulani wasithi asizoyikhulumela kuwena sizokutshela ke mfana wami uthi ithini esikubizele le ngcango ibiza uyihla asazi lutho yena akasho ukuthi ingcanga mina ngiyambathisa walibiza ngaligama elimbi uMtholi wathi asimazi lo muntu uyinhlamba ngisho nakubi nomndeni wakubo sukubuphile manje lalela ke mfana wami mawusafuna impilo ngoba ulandela uNkulunkulu shintsha lento ungaphinda ubize lesibongo sikayihlo njoba sikuphucile lezi sazothatha iminyaka sihlola inhliziyo yakho ukuthi mawubiza lesibongo sethu usibiza ngokufanele noma uyasithanda noma usithanda uyanyipha mawusibiza noma usibiza ngokusaba uthi ke sizokugqilaza ngoba ngeke sikunike lutho uyoze soze sikubone uthi ngabuza ngathi mina niyobona ngathi hawa nazi lutho nina thina singene ebuchosheni bomuntu thina singene ekhanda lomuntu singene emkatsheni womuntu sazi ukwazi yonke into ngayo ngufakazi ke walento wayikhulumela ikhehla ngolunye usuku abantu abalelo thina umhlaba amajola bafica silele thina bavule ugebhezi bakuthi lo ucabanga into ebole kanje balivale bathi ungamnikezi lutho lo ngekasize ngalutho ngifuna ukuyalana ke majola kumlanjwana ongenziwanga lutho ohlele lutho umbuzo obuthi ukuthi uyaphila kanjani ke yena uvusa yini umuzi nakho ke ngichaza majola ukuvusa komuzi majola into yokuqala umuntu mayivusa umuzi uganwa ingakho ngiqale lapho uma usukhulile umlanjwana ungalotsho ungenziwa ngalutho usufuna manje ugana usukhulile uzoganela komalume wakho izoshisa komalume wakho impepho uzonziwa yonke ndake sibase bakhona bakomalume ake sikubecela ukuthi sizofika la kuthiwa abekho ke abasekho komalume ake sithi bakhona omalume bakho usufuna ukugana omalume bazokushisela impepho ugane lapha ekhaya usinele uzala ingane bese bethi omalume bese uthi bomalume siyabona ngiyabona la emzini omkhulu ngoba isikhathi esiningi phela wena mawukomalume ubiza omkhulu uhlukile nake yini suka kumkhulu ukhulukile nake yini ubiza uyihlo mawukini la ubiza omkhulu qala komkhulu ukhuphuke ekhokho yebo ngoba umuntu ocashe ngayisalukwazi ingane ezalelo komalume zifasha ngaphansi kwesidwaba ingane kagogo yebo ingane zagogo wena umemeza ugogo bese umemeza umkhulu ngoba umkhulu useduze nogogo sikhuluma ngenkolo yebo lana ke majola
omalume bese bekhipha bethi ke mshana ngoba usunomndeni Usunesizwe sakho nawe. sesokucelela bese bethatha isikhuni bakukhiphe inxiwa leli inxiwe lalapha ekhaya kaMajiya mongabe umshana kaMajiya bese bebika ukuthi umshana ngoba usekhulile naye kuzokwenzeka sithathwe imisebenzi siye kude siyamgunyaza ukuthi nimlalele mayikhuluma la emsamo uyobebiza nina bosibanibani omboboze ehluzo beshaba njengengane yabo njengenganini yeah usuqalileke usuvusa imuzwa komalume manje uma kwenzeka komalume kuvela leli siko lakudala lokuthi isithembu majola ngifuna ungena kusona kodwa ushembe usichazile ngokwenkolo ukuthi umuntu ugana kube kanye yazi kungani lokho unkosikazi wakho munye laba abalandela usuke usuthunywa abantu abasilela ake sithi endulo abantu babelizimpi majola uthola ukuthi endulo ulwe umfowenu omdala kwathi mase kufanele asinelwe wadlula emhlabeni bese yabuye kuthiwa umfowenu azange asinelwe usuyamsinela noma ikhehle lithize lapha empini usuyalisinela umuzi wakomalume unelungelo lokwakha majola ake sithi komalume wakho sekubhubhe wonke umuntu wena osowuphethe komalume unelungelo lokuvusa umuzi wakomalume uma nje mpo umuzi wakomalume wakho uyazi iqala kwakwenzakalani majola babethi iqala ithi inkosi yasebuhleni unyazi lwezulu umlando waqala wawuthi khona abantu ababe bazalwe komalume ngenhloso yethonga ngamasibungu angithi khona uthi ekhaya kuzalwa amantombazane wodwa makuzala amantombazane bese kuhlangana isigungu i-council of nawo umuzi uzofa council of elders emkhathini womndeni wakomalume wakho uthi umuzi uzofa phela kho mfana la ngithi babona iwashi esikhathini esizayo babuka ukuthi malimbuye eminyakeni eyikhulu kusuka kulezingane niyabona bese kuthiwa hayi asimbambi nozibanibani ngaphambi thathola umendo uyazi khona abantu abaqala zalela ekhaya azalela ekhaya kodwa akathola umuhle ashingane ekhaya into esuke yitulu ushembe itulu ekhanda emkhathini likhulu leyo ngani uthola ukuthi yona evusa umuzi wakomalume umile nje impela bakhona ngamasibomba bakhona abantu abanjalo majola into ingakho ethi ushembe inkolo obungcwele bamasiko balelizwe ngisho nabelungu majola bayazi lo ukuthi into yokuqala umuntu ithonga lakhe abathi abelungu it's an angel thina ke sithanda lo gama ingilosi hayi bakhuluma ngedlozi bakhuluma ngezangoma labantu babekhuluma ngedlozi idlozi ithonga abantu bakini abantu bakini Ngiphazamisa. Hayi kukahle mshumayeli. Ngibuka nalo imizuzu yethu ukuthi siqale kahle kukahle kodwa manje sesisalelwe imizuzu ewu8. Kulungile sijaphule majola. Yeah. Lapha ke majola umuntu majola oye umlanjwana besikhuluma ngomlanjwana. Ukuthi ke uyawumisa yini komalume. Uyawakha umuzi wakomalume majola unalo ilungelo. Ngaphandle umuyise esukuma ezokwenza zonke izinto. Umuntu mayezosukuma akafiki majola azolobola. Ufika geza umuza uhlawula bese lalela abasemzi abasekhweni lakho ukuthi bafunani mangayithathi ingane bese sebenzela kuloko umthetho bengigcine lapha majola ngithi mina thina esemhlabeni ungathola umuntu emkahle enako konke egcineni make wathi giligidi wadlula emhlabeni yonke into yakhe imlandela lo muntu imvamisa yabo uthi ushembe usuke lo muntu kade ephila ngokwethonga la komalume wakhe nalomntwana nalezi ingane ayizele ngokungemthetho naza ayikwazi ukudla ifa lazo ngoba iphethe komalume wazo bamphuca umalume wakhe ngaphethe uthuna woza nefa lethu nazo bese ibuyela komalume bazo lezi ngane kade mina ngihlalela kakhulu kwamasho kade khona ubaba banezitolo osibisi na yonke into no Vincent nabo bonke banezinto eziningi bathe mabethi kholokotho kwaphela konke bayalandela mase kuyalandela mawuthe ubhekwa umlando wabo lo muntu wayephethe komalume wayezalelwa izinto zonke wayezalelwa yena i-boyfriend manje abantu bakulelizwe kaMthaniya bathi basivilate baphucuzekile babalekela inhlanzeko umshado bathi umshado ukuthi umuntu ayiJapanese garden ungalotho really ungenziwa ngalutho ngokwenkolo omngcwele balelizwe umuntu mawufuna ukumthatha abo wakho majola uyamhlukanisa umhlukanisa ngenyongo kubo kuyalotsholwa kwenziwe yonke into usuke uthenga umuntu ukuthi akabuyele akabuyele lesi sibongo esingale ingakho kukhona ukuthi umakoti mase eseqediwe ukulotsholwa majola bese kuthiwa uyancanywa usuke sekhishwa uyise emndenini athi mntana nami ithuna lakho ngiyalivala la seliyoba semzini usiyofika uzala abantu noma ngabe yinenyeke angisangeni umkhwenyana unelungelo kumakoti lokuzala lapha ingane mayizala ngale kuyabatshaza kuthiwa uri
izalukwazi kodwa uma izalela komalume ukukhafula amathe kodwa asibenzi emhlabeni. Shumele bengicela senze iappointment noma ngabe unayiphi indlela ngesabathe elizayo ngo6 kuya ku7 siqhubeke lento ngoba kuyavuka khona umunye ngeke ngambalela ngathi mina uyayazi imisebenzi yomuntu wesifazane ezelwe ephila noma eseshonile ukuthi mningi ngayibala mhlawumbe yazi yadlula ngisho ku11 umuntu wesifazane uyagezwa madola ingakho umuntu wesifazane nemisebenzi eminingi kodwa mayisedlulile mfishane ufuphi mbili kuphela endoda mningi mayisedlulile ngathi mhlawumbe omunye uzothi angithi phela umuntu wesifazane madola njengoba kuthiwa mningi uqala kubo umuntu wesifazane enzele kubo abese yawele nalemzuzu emithathu mshumela asiqale isiphandla efika nje ubaba wakhe ebonga ukuthi sifikile intombi ngiyabonga akusaqala lapho ngokwesizulu ngokubana ababelethisi qala lapho engakafiki inyanya ukuthi umlobokazi lapho usemuhle kuwinyongo lapho 1 2 usiyaqala umntwana uyaphandla phela lapha ekhaya ake sithi mhlambe ke uyizibulo mayezibulo uqala komalume ukuthole isiphandla lembuzi yembeleko mayiqala umntwana oqala phela wenzelwa komalume bakhe yes afike kubo acole esibili le shuseze u4 yabo qhubeka uqala akhulu umntwana sikubeka ukugula usengenena umhlonyane aqede kumhlonyane 5 kuze kumemulo 6 uyaqala umntwana lapho usezokhehlwa 7 useyancanywa ukuncanya kuhamba nenkomo nayo yonke nje vele 8 uyancama khona ziningi majola uyaqhoyisa na yonke leyo nto majola ziyeshumini inyongo eziwa umuntu wesifazane ayisikubecela lokwendla kudla sukela emncamweni siye kumkhulu indoda khona yempe nophaphe siyayishiya yophaphe bese ncamile ake sithi ukuncama ebese kuba uphaphe 8 bese kuthi 9 umqhoyiso bese kuthi 10 isigodo yazi ukuthi indoda kukhona into eyayenzeka majola eseyalahlwa manje umnumzane wayethi yakhe ingane ngaphambi ukuthi iphume ngiyageza ngoba ngesikhathi enza la yonke lamasiko lawo usuke imbathisa abanye babe imbathisa zonke izinto lezi indoda phela nayo abazaya bese ethi ngiyayibhonqula ukuthi nokuthi okumnumzane ke lokho ake ngithi ke 10 ngesigodo lesabathi impandla abanye abathi umbeko ebese ngithi usaphila njalo ebese ngithi 11 ngokuthi manje umfaka esithebeni noma sithi nje 10 ngokuthi umfaka esithebeni sesemzini ke manje uyambika manje umfaka esithebeni u10 lo khona lapho manje seyophuca kubo nakubo futhi fanele kufika lapho phela mayikhulunywa ngenyongo ebese ngithi uma esesenziwe isigodo sika 11 ake sithi useyashona asikuyeke lokho ngaphesha kwethu lo besakhuluma saphefumula manje okathatha niyawathi kunzima emhlabeni kaNkulunkulu zonke lezi zinto majola ziyi-production yokuthi umntwana mayesezalwa uzaleka kungabe kusalandelela ngithi uZulu Shamtheni uyobusiswa eganeni kwakho kusho umuntu wesifazane uma uyiphathe kahle ubusiswa ngokukhula umntwana uyakhula ezweni bese betha iloko ukuthi iphuma kubantu ezweni bethe intombi yakasibanibani iyahlonipha sengathi ngakhula ukhule bese bethi le ntombi le yaze yayinhle intombi emhlophe sengathi ngathula sho igwivile iminyama kodwa kuthiwa intombi emhlophe ngoba unyatheka kahle enhlizweni yakhe bese kuthiwa igcineni nenzalo umzimba wakhe yakubusisa indaba isuka lapho majola njoba sekuphetha nje majola isikhathi esiningi thina siyagula ubone indoda kuthiwa iphethwe ushukela iphethwe imilenze iphethwe yini kanti ibangwa imndeni yakomalume wakhe yakhumuzo ongafanele wakhe uma wazi kahle ukuthi uyihla lenza ngalutho awazi ngokwakho umuzi kayihlo sizobuye sikhulumeke la majola ukuthi khona ukuthi uyihlo majola alobole ashiye phakade ashawe inkosi mangithi ukushaya inkosi ukufa afa umuntu beyimisela kuyakhulunywa lokho uyihlo alobole kuphimba unyoko ziyakhulunywa lezi sikhuluma thina ngomuntu omane wayihlanganela oyihlanganela wazenzela ngendlela yakhe wahlangana nomuntu nje uyifaka izandla ephaketheni nomtholisa ingane asibeke phansi ingane ishiwa kanjalo komalume asibeke phansi intambo Mshumayeli ebese ngo6 to 7 ngesabathe lizayo siphinde futhi siyabonga majola unazo Mshumayeli sokuthi majola uNkulunkulu ulalele izwi lomhlaba wonke yebo wayese esilaleka ke unyazo lezulu ukuthi abashusi kakhulu abashumayeli bazama ukuthi basanitize abantu mabengena ukuhlanza abantu izandla
lilodwa ke sicela ukudlulisa emhlabeni wonke endulo nangemihla yabantwana bakaIsrael kwakuthi makuqhamuke izikhonyane noma ivavube noma ivutha kanjalo kwakuya kumprofeti umprofeti akhulume noNkulunkulu siyalela kabantu isikakhulu izikhulu zalelizwe ukuthi ngolunye usuku uma kuvela izinto ezinjengana lezi ingqondo zabo ke ziyeke ukubophana zihambe ziye kumprofeti sinomprofeti ezweni lakithi sinoNkulunkulu ezweni lakithi kuyobuzwa kuye uyena okwazi ukuthethisa idemoni negciwane life ngoba igciwane majola egazini lakho majola igciwane idlozi malixabana uhlangana nomoya obabayo liyawubamba ngoba idlozi lakini vele liyalo limbi vele abantu abaxosha imikhuhlane amathonga umuntu olalelwa amathonga unyazi lwezulu ikhula ke ihambe ngolunye usuku ziyoguqa uNkulunkulu wasebuhleni ziyocela ukuthi nawe sicela ukhuza umkhuhlane thina masihlangene singamaNazaretha suke siyothandaza abantu basuke beyothandazelwa masuke sihlangene suke siyothandaza abantu beyothandazela umkhuhlane siyacela ke na uhulumeni ngolunye usuku aye kodwa izwi silalelele lomhlaba wonke sizosanitizer silalele lokho kushiwo amen ushembunyazi lwezulu into yonke kubantu bonke ngezikhathi zonke